Mia chomia pe Mawu nyawo adare ya vala dzi. Le nukpɔlawo nakpɔ eye woade dzesi ɖeka va ɖe o ku ɖe Mawu ƒe nya ŋuti. Ke tanya yi ke ŋuti mele nu ƒom lea, eyae nye tsɔtsɔke. Be miatsɔ ake mia nɔewo. Mina miado gbe ɖa. Yewoa mi da akpe na o. Be dze gɔme xoxo yi ɖe dzi. Ena wo nu kple mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. No be tsɔtsɔke nye nuka. Tsɔtsɔke nye nyagbe aɖe yi ke mi gblɔna. Eyi ke dzrena mi kpɔna. Eyi ke hie dzesi. Eyi ke hie ŋutifafa. Eyi ke hie ɖekawɔwɔ. Eyi ke hie dzidzɔ. Eyi hie lɔlɔ bubu va amegbetɔwo dome eya nye tsɔtsɔke. Tsɔtsɔke nye nane yi ke nenye be wòva la, enana be dzidzɔkpɔkpɔ tɔxɛ aɖe la ganɔ anyi le amewo dome. Hafi ame ɖe natsɔ ake nɔvia, ke be nane yi dzi medzɔ dzi na ame ɖeka o. Eye wòwɔ ale gbegbe be ami ƒe susu katã tɔtɔ le tame nɛ. Eye wòbi dzi alo wòdo dziku vɔɖivɔɖi. Eye wòbe numana mama wɔ nɛ ye la, ye mele asi de ge le ŋuti o. Eye ne be ami metsɔ ke o la, ke be matsɔ ke ma va eƒe agbe me. Eye ne be matsɔ ke ma va la, awɔe be ami melɔlɔ gbe yeakpɔ ye nɔviwo ŋkume o. Awɔ ge be ami la mege nu ke ga de nɔvie o. Awɔ ge be ne be ame ɖe yi ke ne wɔna nene ame ɖe yi ke wòle vem yi ke be ye matsɔe ake o la, awɔ ge be fia la wo susu me mekɔ o. Awɔ ge be ehie fuléle kple dzre, fomekaka, aʋawɔwɔ kple nugbegble bubuwo. Eye ega yie dziƒo keke la eye wòtsina ɖe dzi. Matsɔ ke la awɔnɛ ale gbegbe be ame ɖewo nenye be wole dzra ɖewo wɔ yine va yi se la, menye woamemɔ yi ke le dzrema wɔm ma, menye woe dzɔ dzra gɔme o. Edzra dze gɔme tso eƒe gbogbo. Hafi wova dziwo mama va dziwo be tɔgbe. Hafi wova dziwo be tati hafi va dzi amema. Gake wonye be matsɔ ke ma li ke la, wole gblɔm ne dzidzimiwa be exɔ tutu ne. Ame ye me ye wɔ nu ye ne tɔgbenye. Ye wɔ ne tɔgbenye. Ye tɔgbenye wɔ le ta mie hlɔ yo ƒome yo la mi kpɔm agaɖo afɔ amemawo gbɔ. Matsɔ ke yi ke mele tsɔtsɔke me o ta, ewɔe be ame aɖewo wova wɔ ale gbegbe be womo dina be ame aɖewo ne ge ɖe yewo gbɔ ŋutɔkra gɔ hã o. Tsɔtsɔke nye nu yi ke ne hie vevie. Eye Yehowa hã de dzesi. Ame aɖewo gblɔna be ya, ye matsɔ gake akpɔ, ke ne gbe ɖeko yewo aku hafi ava ƒo nu le agɔme. Nye menya mɔ ame nene kie eyi ke te va yi. Ye ko te va yi kpɔ be ye yi ɖe agɔ aɖe me ko ye kpɔ be yɔdo yo katã le agɔme wole nu ƒom ɖe wo nɔewo. Oho nye mekpɔkpɔe o. Do ya mama ame eve ma yi ke woɖi le agɔme le wo nɔewo gbɔ, womo nu ƒom hafi ku o lo. Do ya mama ame eve yi ke woɖi le agɔme ame teƒe ɖeka la, esrɔ̃ kpli srɔ̃wo nye ku, gake yi ke wonya ku le gama ko la, womo gate le nu ƒo gɔ. Ta miamewo yɔnɔ gbɔgblɔ be ne mi ku kua, doko miaku hafi aƒo nui. Oho. Ta ne miage ɖe Mawu ƒe nya mea, Hiob agbalẽ etawa ame adre, kpukpui blaeve-vɔ-ɖeke, Hiob chapter number 7, verse 21. Hiob agbalẽ etawa ame adre, kpukpui blaeve-vɔ-ɖeke. Abe, nu ka ŋuti metsɔ nye dzidadawo ke o, eye mena nye vodadawo nu yi o, elabena azɔ mele ke memlɔ ge. Eye ne dim la, nye maganɔ anyi o. Nu ka ŋuti metsɔ nye dzidzadawo ke mo? Nu ka ŋuti metsɔ nye vodadawo nu yi le wòagbe mo? Abe mele ke memlɔ ge, ne dim la magakpɔ mo. Minɔ ha ɖe dzi be kpɔ ɖa mele yɔme yi ge, woadi ma gake womakpɔm o. Kpɔ ɖa mele yɔme yi ge, wadi ma gake wo makpɔm. Abe ye le yɔme yi ge wo no die mo le ye kpɔ gɔ. Nɔviwo ma yi ke ne be me metsɔ gake we. Abe ɖeko aku. Evia mlɔ kie me. Gake ame ɖewo vɔ̃ɖi ale gbegbe be
Ni ma mi ku ha o ga lefu amakuku ola ba ma ngoli ha ogo. Enya modo po vondi fanya gogblo. Manya otunu mana. Manya ona akoye godo ka to gbenya la chie. Awo. Bibla be mi twek. Bibla be mi twek. Demi la kral be mi atwa kamion wa. Demi la ngujo be mi atwa kamion wa. Yes, ni yo wono la eve. Nya no gbolo na ti o la eve. Ala kpama no dalasi o la manya na na ka chonti o. Ka ke Bibla be mi twek. Mawu be mi twek. Dena la kral be ya twek. Dena la klalo be ya tweka. Dena la klalo be ya tweka ha. Alo ba ko nya we kwa ya ye wo gene kokoko. Na mi po Yohanes fagbala gbanto atagba pipi amasie kia. Ma udongo tweka mi koko. Ala gbogbomba. Na mi evu mi apanu vo mala. Akama nu tepo wala kple dzɔdzɔetɔ emenya bena w'atsɔ miaƒe nuvowo akemi eye w'aklɔ madzɔmadzɔwo katã da le mia ŋuti ne miegblɔ bena miewɔ nu vɔ o la ekema miedo eyama avatsokalae eye eƒe nya la mele mia me o nenye be migblɔ be yewonya nufo la wo la ka mi adeje si be yonya alakpato nu ka gblɔ me le no le ndɔkutsu yo Mawu tɔtɔntɔ yo abe mi ʋu mi no ne atwa akami ka wa mama yi ke na dafo male no vi oji ho ala kla lo be ya terenti avu ye fe nu vo ma ala kla be ya terenti upgrade me na cho ipo dada ka ya o ma twa ke o awala ma kpo ba Mawu na twa ka wa chochoka here abaya la kama mloga na diela malaya pogo gana mana ku afia ama kukupla makuku mafu anu ama kukupla gbagba mafu anu na kukwa aku bedi ma khulonu torola le Ewenyigba TV jile ndokuchu ye be check an of you yes ni o wa evolo Abaya, oh, Yemachoga Kavio, Kakabanya Yento. What of you, Yemachoga Co? Kaka Maufanya. Hello, software Bakoji Tom, like a grown all of Ewenyigba TV and Dokuchu Yabe. Treke. Minute in an hour having a trake. Gabopona go allow. Ain't that treke? Nukak Blago Alantio. Na tue kere nuka khwago ala lasi o na tue kere nugbegble ka jojo gareji o kaka medio magbro no le ndokuchu gapopo ye me le Ewenyigba nu pomoji be tue kamade no vinya dunya hala mi jumia no voe mi tue ke na du koma na famia no du koma la fukpang bala macho ke va bo chocho ke ma leo ni tevolan kujina miano yo aho kesino nu la sio aturo tome akwa mama yeke wana leji gbesi agbotwele kamaleji a nyaba ma wo fa jikula ala yama bodo ku ojinwi na lebana do ku onwi afi ma wo fa jikuna va bi kaka automatique pratanya iko glomala no la ndokuchu yenye be no klalo be atwa akaye no vima no klalo be atwa aka amade no klalo be atwa aka bona mala klalo be atwa aka ola meka no mokpomba ma wa atwa aka ye ha yena diba made na wona ya ho awe na amade maula klalo Maula mokpom ba na twaka no view ma. Mama gbe ke na twaka ya.
Mawu ƒe tsɔtsɔke la ade blibo le wagba ebe ne mi gblɔ be mi menye vɔwɔlawo la ke mi menye nyateƒetɔwo le go aɖe me hã awɔ vɔ le go aɖe me hã ame ɖe hã wɔ vɔ ame sia ame tɔ hiã ne tsɔtsɔke ne wo me hiã ne tsɔtsɔke tso nɔvia amegbetɔ gbɔ la hiã ne tsɔtsɔke tso Yehowa dziƒoʋĩtɔ gbɔ elabe mi wɔ nu vɔ le nyanya kple manyamanya me Ewenyigba TV le gbɔ ɖo kple sɔfa gbe be tsɔtsɔke ehie amewo mɔtsoe ke o wozɔ ɖe me dzo amewo mɔtsoe ke o wozu nu bubuwo ame ɖewo tsoe ke wole agbe eye wole dzidzɔ kpɔm eye magblɔ na wo ɖoɖo vevie ma be tsoe ke eye Yehowa yi ke ne wɔna nuwo katã eye wòwɔnɛ nyuia awɔe be wòade go yiƒe amenuveve yiƒe lɔlɔ yiƒe gɔmesese eyi ke ƒo nu sia nu ta ye koe ate ŋu awɔe nenye be ewɔe nenema akpe ɖe ŋuti o ne tsɔe kia ŋutɔ adɔ alɔ eye adi ɖe me matsɔmatsɔ keta le abadzi le mimlito me elabe afi zana do la ele ɖoɖo wɔm be nyematsɔ gake tsɔmenutu ge kpli ne kpɔ ko wodzi ke mlia gake ye mlɔ anyi le xɔme le alɔ dɔm elabe ekie ne be metsɔtsɔ gakue ye nya ɖeke mele tame nɛ o ta ye mlɔ anyi le alɔ dɔm eyi ke be matsɔ gake wa enu ye ne ɖe hã mete na ɖu nua o elabe eve dɔme nɔ ta ale dzi vem nɔ ta mete na ɖu nua o vɔ ye ɖu nu ɖi ƒodolo elabe metsɔe ke o tsɔe kame aɖe ne nata mlɔ anyi adɔ alɔ tsɔe kame aɖe ne nata ɖu wo nu Mawu gblɔ be nu katã mekɔ nɔviwo ƒe dzidada ke o azɔ la le keme mlɔ ge de na gata ƒo nu nea de na gata akpɔ dzia Mawu neve nu nu akpɔta o enye sɔfo agbe ko gbe mi se tso Ewenyigba TV dzi ta yɔm le 055 71 83 497 055 71 83 497 amena yoa na download yo lia nya tengo adoe e na yoa na mo fiefie lia nya tengo afie wa pa no na subo na e wa kasi oji wa mada la vi fami kana la nya esem ala ba wonwie na mada a chofo dakpe na kaka wo dwe kako Mawu agere wa na subo na nikata shalom peace